Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itma zay angano valikafatra wani honorable député Afakandro Christian amle ampamoaka arkateny nataony aminay tsy ampamoaka nataony fa fanalagna baraka am Tsimary iro ministry mianaday ke itma tianay agnazavazava aminareo vahoaka zay mpagnaraka anay vahoaka malagasy indrindra efa sangy mihoatra ny loha zany zavatra ataony député ni Majunga. Marigna anao tia ho leader, marigna anao tia ho chef, tia ho hita, fa kanefa kosa ny fanalagna baraka olona maventy ohatra ny ministre aby regny tsy azo ekena ary milionay tanteraka satria zay magnisany angadinanana sy vinahitagna tafametragna ministre ny enseignement supérieur. Marary aminay na de nisy azany tsy fakazahoagna entre zaho sy madame ministre misy malentendu entre zay fa io zay samby zay ato fana mifandamina fa tsy fangala baraka zay ny managna zavatra tenentenenina koa fa nono ma remandreny nono ma samby musulman nono ma fanajana amma malagasy zay mahatonga zay tsy miteny fa aloha zay samby zay ihany satria namba malotonay aloha zay foana agnatin'ny tragno teatro magnadio azy fa tsy namba malotonay avy aty avoakanay amin'ny public ke zay tomitodika aminao andriamatoa député anao miteny magnaraka lalagna magnaradalagna dadradradrainao kanefa ma zay mahita tokony oravaninao io tragnony vadinao io amin'ny taxi amabibo io satria tsy manaradalagna io fagnamboarana tragno foto ambony trottoir tokony ravanao io tragno io monsieur le député ka ohatra anao olo marigny tragnona famarinagna marigny karaha zay koa mbala vato fa iza magnamiatsiny Zandrola Abdala président Abdala général satria izy ny andadiziny madaminao nangatany tamtameziny talozany nagnapanareo tamin'io fagnamboarana io tragno io fa magnino manianty anabavinao sy rahalahinao alenao baraka agnatin'ity réseaux sociaux Facebook ty ato tsy zavatra tsy azo ekena zany votsiela teo tamin'ny idy votsiela anao namonao omby tao Majunga aomby vavy maro vonenao tao monsieur le député fagnaradalagna ma zegny kanefa ma fanjakana fa mandrara fa monogna aomby vavy ke aeto ma za manometsiny romone élevage sy ady magnametsiny be tananany Majunga nambelanareo foana olona fa tsy manao zavatra aradalana mba navelinareo foana ne namono biby tsy azo vonegna eto Madagasikara indrindrindra ma omby vavy en fomba ahoana many anty mal placé anao monsieur le député raha ohatra ka anao ndeha iteny ro ministre aby ro ampodiko aminao ndraiky za hitanao io managna disadisa kely managna problème kely miaraka amindreo ministre teneninao aby ro fa kanefa tsy fangala baraka agnatin'ny tsy fandrangibanga agnatin'ny Facebook ty ato zay nga solution monsieur le député firma raha ohatra ka ministre aby ro olo avy tamin'ny faritra melaka tagny za sur les sept tsy sakinao nanala baraka ro ohatra nataonao nanala baraka ro ministre am zavatra tsy marigny koa zay fangalagna baraka ataonao ro ministre aby ro ke zay matieny anao hitanao proof vantagna proof vengana monsieur le député fa tsy hoe zavatra honohono heninao ambadimbadika agny ientinao agnalagna baraka ry mandrentsika aby ro zavatra tsy azo ekena za monsieur le député ary mitodika aminareo fitondra fanjakana maefa indrindrindra mandreo atao filoha sy premier ministre lehibe gouvernementa mba agnaramaso zavatra tegna misy marigny fa tsy hoe Facebook rehefa miteny fa de marina zay zavatra teneny Facebook. Zama s'adresser amin'ny honorable monsieur le député Afakandro Christian mikasiky fanaragna baraka fanosoram-potaka am tsy marigny zay gnataony amindreo ministry mianaday indrindrandrindra ma ministre d'enseignement supérieur averiko eto ndraiky itenenako eto amma filohan'ny fikambanagna silamo na association des musulmans pour le progrès ny tenako satria zay magnisany nanolotra io ministre io tamin'ny toeragna mahaministry azy averiko eto matetiky zonay tanteraka miaro azy amin'ny tsy marigny zay gnatao amin'io ministre fagnosora-potaka fankalagna tsy fitiavagna tsotro zao fialongana zay gnataony honorable député Afakandro Christian
Monsieur le député, anao malaky magnadigna tantara. Tsy tadidinao ve tamin'ny fagnantsonana zay nataony samifiny anao tamin'ny famotiam-bola? Tsy tadidinao ve le détournement zay nataonao nitoriny sénateur Alidy ialako tsigneto manogna agnarana Zokobe Ray Aman-dreny? Nisy rahalahy ampanambadiagna aminao Ray Aman-dreninay lolo avy an-tampondoha procureur de la justice izy taloha ary avy procureur général tao amin'ny tapo tanàna Mahajanga tsy mahafantatra Ray Aman-dreny fa tsy tononoko agnarana eto zay niaro anao tamin'ny fotoagna nagnantsogna anao tany amin'ny Biancos Samifiny ary nandeha tamin'ny tribunal io affaire classée après. Nianty anao manogno ny agnarany Pitsara en vidéo zay nataonao satria io Pitsara io nitana dossier anao monsieur le député. Zay mahafantatra raha maro momba anao monsieur le député fa nony anao mbola agnatin'ny lakoro nanabavinay sarotro aminay analabaraka anao satria anabavinay ampisikiny lamba. Anabavinay mpagnanasa soa amin'ny tapitanana Mahajanga. Anabavinay mahay fiarahamonigny ary miarahamonigna amin'olo tsara ao amin'ny tapitanana Mahajanga. Kanefa manabavinay nandefasan-dragnahary fitsapagna nanambadanao monsieur le député. Io agnisa fitsapagna maventy nandalo amin'ny anabavinay fa haingany Zagnahary aro azy fa zay eto magnambaranao monsieur le député andra raiky anao miala io anabavinay io ho hitanao io karakôry amoanay dossier anao tsy raikiraiky fô satria tsy tanenany anao monsieur le député tsy agnalanay baraka anao monsieur le député nono anao mbola agnatin'ny lakoro nanabavinay ampodiko ndraiky ary Majunga tanàna milamigny tanàna tsy mila problème tanàna fitsangitsanganana ary tian'olo andehanagna monsieur le député fa raha na député anao mampidiko trouble amin'ny tanàna Mahajanga miezaka anao mampisarabazigna ny vahoaka ny Mahajanga magnano ny tsirarinao amin'ny tapitanana Mahajanga voafitaka anao ny vahoaka Mahajanga monsieur le député tegna voafitaka ary maro efa mitaraina amin'ny fitaka nahazo izy ireo tsy omegnatsigny izy reo satria anao mamilela may mavandy kanefa mavandinao zao ifahitany vahoaka ny Mahajanga ary efa tontotra ny vahoaka ny Mahajanga fa voafitaka ny fidanao ho député ny Mahajanga. Tadidinay araka tantara nambarandreo Ray Aman-dreny Zokobe fa taloha anao koa midriky a Mahajanga ao be Lobaka anao mahita plaque misoritra be io Majunga aime le silence. Majunga aime le silence. Raha natongavanao monsieur le député lasa Majunga aime le trouble. Lasa troublenao ny Majunga. Zanatany Majunga tsy tianao. Ray Aman-dreny Majunga tsy tianao. Tsisy olo asianao fotony monsieur le député. Tsisy olo manankasina aminao, tsisy olo misy jery raha tsanao rery. Tsisy olo manampahalalagna raha tsanao rery monsieur le député kanefa manao hitanay mirefarefa amin'ny tany ny toetra zay gnanagnanao satria toetra misy fialognana, toetra misy fahankalagna olo, midiabolize olo amin'ny zavatra tsy marigny ary magnapotiky fiaignan'olo. Kanefa manao tsy Zagnahary monsieur le député fa efa nankiny amin-Dragnahary ny zavatra ataony amin'ny Ray Aman-dreniny aby reo ary tsy maintsy ho hitanao nivaly ny zavatra ataony Zagnahary aminao satria Zagnahary tsy magneky volma olo magnano tsirary intsika Ndragnahary. Ny tsirary nataonao amindreo ministry amindreo Ray Aman-dreny mitondra fanjakanao amin'ny zanatany amin'olona rehetrarehetra ao amin'ny tanàna Mahajanga ho hitanao valin'io monsieur le député tsy niantsy amaray. Ka eto mazahay mijoro miaro ny Ray Aman-dreninay satria zonay tanteraka zany amin'ny tsy marigny agnanaovanao izy reo monsieur le député. Eto za mahasamby tena aminao monsieur le député fa anao olo ingrat satria anao navinanagna problème koa misy Ray Aman-dreny be Pitsara ao amin'ny cour d'appel nagnano zay vitany tamin'ny fagnampiananao monsieur le député kanefa
defa nisy fahoriagna nandalo tamin'ny ray aman-dreny io ata niaraba azy ata nagnotron azy ata napahiry azy tsy nataonao satria efa vita ny zavatra nilainao izy monsieur le député azadia monsieur le député fa olo koa fa navy nilainao tamin'ny fiainanao tamboniny tany teto mbala ilainao ihany izy amina mariagny mbala ilainao ihany olona agnansoanao aby rô monsieur le député fa anao maiza makasitraka ro ray aman-dreny aby rô indrindrandrindra ma ray aman-dreny be prala raha-panambadiagna aminao io raha tsy teo taiza toerana misy anao monsieur le député amitsika miteny io kanefa ma tsy nasakina anao nilatsaka député fagnantsonanao tana samifiny tsy nasakina anao nilatsaka député fagnantsonanao tana amin'ny bianco ary niatriky tribunal ary hitatsika fa nizavitra efa nandalo taminao 5 taona lasa raha tsy tefatra taona lasa zay misaza anao nitry tamponja anao kanefa manao mbala lany député fo monsieur le député tsy nianty olo voantso amin'ny bianco ke tsy tokony atao ministre aiza lalagna magnambara fa olo koa voantso ana amin'ny bianco ke tsy azo atao ministre ambara zay eto monsieur le député ary mivolagna anao valio ty vidéo ty aiza lalagna eto Madagasikara magnambara fa raha ohatra ka anao vo antso tana amin'ny bianco na tana amin'ny tribunal ka tsy azo atao ministre fa fagnagna baraka fagnaratsiagna zegny ny tianao atao amindrô ray aman-dreny aby rô fa ho tsarainy tantara anao monsieur le député assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh